Kaibigan na sila ti Jingjing Maya! Tanggol! Nato no sila yung magic berry itawag dire. Umulamoy kuno ka, bisag unsay mo imnon, imnon pa na o unsa nga mga juice kadto ra kun ang lasa mo ay imong malasahan. Susuwad na. Magic berries. Mapapaum ka sa sarap. Darda, mother. Ato rin na tos Palawan testingan tayo. It's a miracle. But I wasn't grown up in my 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 Oh, oh, always. Oh, oh. Let's go. So diyan namin support on the naglukat pa siya detail o terminal fee. 15 pesos per head. Ang ticket dito od sa Dumaguete to Bohol is 700 per head. Diyan masakdan passenger. So ang bagahe gikan sa among gihunungan parong dire 100 pesos ang kariton unja. Abot mo dire, you have to pay 50 pesos per bag. So gibali bugto na ang kontrata sa gawas ug sa sod. Yes. Grabe ra lang 50 per bag. Uy, So it's 300 pesos. promo eh. Budget mo to sa istorya sa personnel. So, mao siguro to. Wa na sabot-sabot na sabot-sabot. Korupsyon na. Balik ka ng siupaw. Balik ako siupaw. But I wasn't grown up in my But I wasn't grown up in my Oh, oh, always. Ay daw ma. Oh, 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 always. Oh, 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 always. Oh, oh, Eh. Yan na sila. The other half of the fam bam. Karamon ni ilang first room. Ang second room atong arion. So ang second room mao ni sila G4. Gutom Tom Jones kumandi. Mga ungaw sa may kadali ha. Kadali ha. So di namin sa mong cottage ron dress Dublin sa beach. Hour 500 pesos na sila.
Ano si Jai? Dragon. Oh, Dragon Ball si Jai. Sa Dragon. Tamis pero kasabot lasa. Beach view dire sa Dumaluan Beach Resort sa Bohol. Ang rates dire pila man? 3,000 pesos for 4 Nga aircon na. Kad- When you kad- add a person, you add 200 pesos. A maximum of 6 person in one room. Every hour, 3,000. labay nga jeep diha. May amo sakdan pa dong tagbilaran. G4. G4 is only, I think it's 2.5 and only good for 3 Three. person. You can Oh. add 2 person. Saman talimpe. 2.5 times. Kawal na may ayo diri gamay ug muhunnas. Ay mga tao na. Sakto no, PM. So what to expect here in Kuan, Dumaluan. So sila dire na sila grill, mag-order ka diri mga shakes, etc. Silang menu da. Kita kay local man lagi ta. Diri tas mga kahi sari-sari store ba. Type nga Kuan. Red horse dito lo. Pila kay ito te? 125 times 3. 35. Ta-da! Ayo bay kay manguli na may. I miss you guys. Mabug na ko. Resort C1. Aircon with TV. Happy lang bata. So we're packed and ready to go na may. Nakaparat po din sa Dumaluan. Ingnon ka nga per hour na isakdanan parong tagbilaran. So, mutan na din mo. Ingon sila nga alas 3 sa way klaro. Alas 6 na sa buntag. Kinala ta magandam. Kinahanglan 8 to ano ta sa airport kay hours before left lagi na.
opposite sa dili. Advance. Early. Early. Early Early May. boarding. Shout out tayo ko ni Michael, baby Michael of the baby Michelle. Relationship goals. Mo may pag-abot na mo. Lahat ng tanahon kung gintabo ba si kuya na mo. Where's my brother? Where's my brother? Sana sila! But I wasn't grown up in my 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 What sa tabi ng gawas kay dapat sila gire si kuya. Ha? But I wasn't grown up in my But I wasn't grown up in my But I wasn't grown up in my Boleh kita kayak dengan gawas. Dan harus lain yang tinggal di orang Iro. Ini ya good. Apa nang tanduan? Rumit ko na anak. Tilaway ba og na bay mautro ba ang lasa mo sa nangingon ni Lolo Rehe? Hindi ko ganahan na. Patron lasa de. Dili na ko ang Buro naglight. Buro naglight. Pang lasa. Sige. Okay. Sige, ino. Ano otros lasa wa? Oh, lagi lasa no. Lagi lasa lagi. Oh. Morga po. Nahubog.